bazalwane ngiyabonga kakhulu ithuba engitholayo omephambi kwenu umama uLindiwe Mdunge Sithole ngumntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu wangithwesa lo muthwalo wale ministry uNkulunkulu ayiqalile ngonyaka wama-2000 emabandleni. Haleluya, haleluya. Ngiyazi ke bazalwane ukuthi uma kubukwa labantu abadansayo noma uma kukhulunywa ngabantu abayi-angelic ministry abantu bavele bacabanga umuntu odansayo. Haleluya, haleluya. Into engaqale ngisho ile yokuthi igama elithi angelic lisuka from the word angel. Yini angeli? Ilaba basezulwini ngoba bazalwana siphelele emhlabeni kunekhaya. Ekhaya khona abantu abahlala khona abawumoya ababizwa ngama-angels. La ethi incwadi yesambulo bona abakhathali badumisa uNkulunkulu ubusuku nemini. Haleluya. Bona bayadumisa. Haleluya. So labo bantu abasezulwini uNkulunkulu kulesi sikhathi uthulule that same spirit ngoba incwadi yamaHebheru ichaza indaba yokuthi yini isingelosi kuthiwa imimoya ezoseva abantu bakaNkulunkulu. Kusho ukuthi leyo moya lolo hlobo lomoya ilolo hlobo lomoya uNkulunkulu kulesi sikhathi awuthulula kubantu ngoba kunabantu ekufanele batholakale, ekufanele baseve uNkulunkulu belalela, ekufanele baseve uNkulunkulu bekumoya. Elizwi likaNkulunkulu lapha kuJohane uNkulunkulu is searching for the true worshippers who will worship the Father in spirit and in truth. Hallelujah. Ngaleyo ndlela-ke i-angelic ministry izele lokho ilaba bantu uNkulunkulu abafunayo emhlabeni. Uma ngikhuluma ngalabo bantu ngicela singabheki singafocus kubantu abadansayo kuphela kodwa sifocus kulabantu uNkulunkulu azikhethela yona umuno wabo ube phezu kwabo. Haleluya. So labo bantu uthi uNkulunkulu ufuna mhlawumbe ngiqale ngichaze i-misunderstanding ekhona emhlabeni noma ngazi noma iseThekwini noma ise-South Africa. I hope it's South Africa kuphela ukuthi bathi i-worship isho ukuhlabelela. NgokwesiHebheru igama elithi worship lisho ukuguqa phansi, to bow down before the throne of God, noma lisho ukukhuleka ngelanguage ejwayelekile. So uma ungizwa ngikhuluma nge-worship ungangifaki emhlabelelweni but ngifake ekukhonzeni uNkulunkulu, ngifake ekukhulekeni. Ngalawo mazwi ngithi uJohane 4 uverse 23 uthi kodwa isikhathi siyeza. Sike seza bazalwane, sike seza kodwa manje uthi sesikhona namanje. Lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. uNkulunkulu ongumoya abakhuleka kuye ufanele ukukhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. These are the people uNkulunkulu abafunayo kulesi sikhathi emhlabeni. I'm not talking about umuntu odansayo kuphela, ngikhuluma ngabantu abafunwayo emhlabeni abazokhuleka bekumoya. Usiza ngani umoya? Usiza ngokuthi when you pray uNkulunkulu ekunika umama uShelembe inkinga yakhe ukuthi mkhulekele, you don't ask question futhi awugijimi uyothi uNkulunkulu ngibonisa inkinga kamama uShelembe uhlebe ngayo kodwa uhlala edolweni ukhulekele umama uShelembe. It doesn't matter ukuthi umama uShelembe uyamazi, it doesn't matter ukuthi umama uShelembe ukhonza naye, it doesn't matter ukuthi uyamthanda noma umthandi. uNkulunkulu can give you inkinga zikamama uShelembe athi mkhulekele, ufanele ukuthi umkhulekele. Amen. Hallelujah. Labo bantu uNkulunkulu abafunayo sihlanganiswe iloko bazalwane, sihlanganiswe iloko nje ukuthi uNkulunkulu
searching. God is searching. And lento yalabantu abafunakalayo abaphuleka ngomoya nangeqiniso iza nomhlatshelo. Iza nomhlatshelo sike sezwa lapha izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi utshela uAbraham uthi akahambe ayonikela ngendodana yakhe ekuyiyona ezelwe iyodwa kwaba ayikwenye lapha kuGenesis 22 verse 5 uthi uAbraham uqala into yokuqala uyaobheya ngoba kufunakala abantu abazothobela intando kaNkulunkulu. Uma seyithobelile intando kaNkulunkulu akayibuzi imibuzo, akabuzi ngisho umkakhe, akabuzi ngisho yona ingane yakhe ukuthi ngenze yini, kodwa uyathatha uyahamba. Lizwi likaNkulunkulu bathe sebehambile sebeyibona intaba from a distance, wasethi uAbraham etshela izingcezu zakhe, wathi uAbraham ezinqoleni zakhe, hlalani lapha nembongolo, mina nomfana sisaya lapha sikhuleke sibuye size kini. Hallelujah. Indaba yomkhuleko iza ne-sacrifice. Indaba yomkhuleko iza nalento yokuthi you give your all, everything that God wants from you. Sometimes sike sikhulekela abantu baphoste ukuthi bona bebehlezi gospel, wena ulambele inkinga zakho umkhulekela uyi-fasting. Njengoba sikuyi-fasting sikhulekela abantu esibakhulekelayo, bathi la bekhona abalele banethezekile, futhi thina silambile. That's a sacrifice. My God. That's a sacrifice. My God. And umkhuleko umuntu ofuna uNkulunkulu ozokhulekela abantu bakhe, umuntu who is able to sacrifice i-happiness yakhe, okwazi ukusacrifice esakhe isikhathi. Athi uNkulunkulu mayethi khulekela amadoda nidele, ungabheki ukuthi hayibo mina ngiyona indoda, umuntu wesifazane uye uthi uNkulunkulu bizani abesifazane besilile ukuthi noma ngabe ngikho kule gender, kodwa ngoba kuthiwa mina ngowesililo, I will do it, God. I will do it, God. I will do it. Those are the kind of worshipers God is searching for. Those are the kind of worshipers that God is searching for. Sing the angelic ministry, singena emabandleni, singenela lokho ukuthi we need to understand our positions, bazalwane. Mhlawumbe uma ngingayichaza indaba yama-angels, they are divided. Khona la izwi likaNkulunkulu kuthiwa khona lapha kwi-Revelation la kuthiwa khona athatha imkhuleko yabazalwane ayise phambi kwamathuba. Kusho ukuthi wena ubu-intercessor, we are that kind of an angel okwazi ukuthatha inkinga zabantu uzihambise kuNkulunkulu. Hallelujah. Selethi izwi likaNkulunkulu khona laba abadumisayo abahlalela ukuthi bamtshele ukuthi kodwa yilolo hlobo umhlabeni olufunakalayo. Athi uNkulunkulu emlazi akabe khona umuntu ozodumisa, uthi mawuthatha ibreak emlazi akhuma ulindiwe Mayville, athi break ulindiwe akhuma nobuhle kufanele kube nebreak. Ngalokho ingekho ezulwini take your position. uNkulunkulu ekubizela ukudumisa. Position yakho ukuthi ibaluleke kangakanani. Uthi uNkulunkulu ngo-2009 ubuyisela indumiso kaDavide ebandleni. Ngathi uNkulunkulu yintoni lo mtshela yona ngoba mina angiyazi. Uthi khona abantu abazodumisa ukuhlabelela, khona abantu abazodumisa nge-instrument, khona abantu abazodumisa ngedansa. Kodwa laba bantu uma bedumisa bazolwiziphi, laba bantu uma bedumisa bazophilisa abantu, uma bedumisa kuzosindiswa abantu, laba bantu uma bedumiswa kuzophuma imoya yokukhona ehlaseleni abadleli. Abadumisi nje ukuchitha isikhathi, abadumisi nje
position. My God. Udumisa uNkulunkulu. Izosho njalo bazalwane. Izosho njalo ukuthi ministry. Mhlambe uma ngichaza kancane the name that angelic. Liphela la angel uphela la. Once safabulik, it's like you do things like you are not the angels, you do things like the angels. So thatha imkhuleko e-altar lasemhlabeni ulisa phambi kwesihlalo sobukhosi that like the angels are doing it. You are singing like emhlabeni, like the angels are singing in heaven. Hallelujah. Abanye bethu bathola bemhuqa phambi kwe-altar. Hawunenzani? I am doing the same way. Lithi uNkulunkulu amakerubi namaserafi ami phambi kwesihlalo sobukhosi ayadumisa. I am doing it the same way that the angels are doing in heaven. Hallelujah. Hallelujah. Ngithi mina Nkulunkulu, how are you going to do this? Unginika Matthew chapter 6 verse 10 uthi umbuso kaNkulunkulu wehlele emhlabeni. uNkulunkulu yini umbuso wakho manje? Umbuso isihlalo sobukhosi, ipresence kaNkulunkulu, and presence kaNkulunkulu ihamba nabantu basembusweni. Ipresence kaNkulunkulu ihamba nalabantu elizwi likaNkulunkulu oke kwabekwa kwathu uwathabi uma esonile ekhishwa ensimini yaseEdeni wathathwa igelosi wathiwa ime egeyithini izogada protect ipresence kaNkulunkulu. Nakulesi sikhathi bakhona abantu ababizwa ngama-gatekeepers abazoma bethi thina sivumile wena ngeke ungene ngaphakathi ngoba ayakwazi nomoya ongena nawo bonke beze bangena sekhameshini. Asivumi ngoba uNkulunkulu uyanqaba into ezocorrupta ipresence yakhe. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu makavuse abantu abazokhuleka ngomoya nangeqiniso nasendaweni yasemlazi. Akabavuze uNkulunkulu abantu abazothi bedumisa kodwa babe besensitive to the Holy Spirit. Bekwazi ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini wena. Bekwazi uxosha ngisho amakhulu afanele likulwe ngoba impethu ibhekene nayo ibhekene ibhekene nempi ekufanele sivume sithathe ama-position ethu. Asinasikhathi soku-entertaina. We cannot use our talents. Vision yethu it we are bringing humanity back to God and restoring the culture of serving God through our gifts and talents. My God. You might not have a gift, but definitely you have a talent. Lelo talent uNkulunkulu akunika lona akulone lakho multiply it. uNkulunkulu ufuna abantu abazosala mawudumisi sala abanye abantu abadumisayo. Uma uyi-intercessor sala abanye abantu aba-intercessor. Hallelujah. So sizosho njalo bazalwane siyabonga ukwamukeleke ebangeni laseCarnation. Mina-ke sekuyikithi. Thank you. Ngizosho njalo nje bazalwane ngithula i-angelic ministry ukuthi inhloso yayo uNkulunkulu wenzani nge-angelic ministry emhlabeni. Singabantu ekufanele sithathe our position kodwa kunabafowethu noma ngazi noma obhuti bethu esithatha iphethini yabo siyintshontshe sithi uma bemdumisa bengakhathali bengakhonoti we will do it your end. Ngoba ngike ngezwe uDavide ethi uNkulunkulu uyahlala kwedumiso yabantu kusho ukuthi uNkulunkulu akukho la ekwazi ukuhlala khona uma idumisa ingekho. Hallelujah. 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 Thank you Lord. Dumiswa Nkosi emhlabeni njengalokhu udumiswa ezulwini.
hlonipha uNkulunkulu